Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. Ukertong Gaseng Congress na soring kam constituency ba Jonathan Sim ulong makamla Satya Banlong baga jila jongi kaniyo ika articleize ba nyo poway na marbakla dan lupa ka 6 schedule. Ba Jonathan ulong baga articleize ba nyo poway kedai ka an ke batang shipor bat ke belak penweng no hakan nuku ka poru lada ka sarkar India ke idan kam hendre ka 6 schedule kedai ka an ke banne bat don kam banang penjana shu yaka kam tam e banwengi kindon ke bete yaka kum ka para 12A. Ulai nuk sada ke boong ba ke Mizoram ke yo ya ke lais pa nya poweji hendre ke ni ke terekam tangi ke jai pendre Mizo kat baga district council ke badan Mizoram part ke terekam na ke bentaki lightly ke jai pendreo. Kecing nawa berterekam yang artikel 371 ada jelaga jongi. Kat kum kecing supu ke jompi kum kutong bat keseng ke jompi pismo kum no halor kani kecing nawa hatu galong ne yang kabala ban penterekam yang artikel 371 ada jelaga jongi abang nadan lupai ke 6 schedule ne pismo ba kadan kam ban nak penkelan shushu yang ke 6 schedule ke baki district council jongi ki ha hapo kani 6 schedule. Berkecing kali Sofi, hari ini berkecing don kam, don kecing ya keren. Hari ke topik kalau kapa kulit paham ta, kecing dawa coba T71, but kecing don kam berpencenai sikit. Tenaga yang bertuni ke parti, katong kapa kemat kalau berpencenai, man bersikap susu, ya kali ke arti, ya kali ke sikit. Dan habotan tibaung, wah T7 habang ipas hari ini bersikit. Ipas yang execution kalau bawai an ke pekerpang kalau setiba antara jat berdiri lagi kadung ke artikel asba arsal kepatasya jadi bagi om bah ini dulu kita dah selama is iyo ekapur bersenaan dari lagi dan penek pensa kirki dusur dan hinkur pencat cuki bad komlong keman cuki dengan semua kumsamar bah jadi teruskan berpencenai isu ini. Tadi pan pada bila 371, 371 kedai temporary provision, kalau penweng harus berupor dengan central government. Tapi pada 371 kalau bah kidon di bawah bang kidon kamlang beroar, mereka mau kecil beroar lima balik, lima berkamla berulung lagi 371 pada 6 schedule. Bagi pai dan pada bawah terus tu berlai ni. Wong kuno Mizoram di dalam 371 G but yo alam ini schedule. Jika mau bahawa Mizoram 371 G keterekam tangan dicai tangan tak dicai dari Mizo. Kata schedule part keterekam tangan tak di likely di tribals di badan hantai. Kata ulai bercakap marah. Ya kaso bagi dan kamu berkanji isu yang kena bor coba schedule akan dikecelak ini. Maka 371 nak baik ke state. Yang 371 kila baik ke state. But yang 6 schedule kecuali baik ke district council autonomous district council la dari yo lang proa. Kemudian 371 kadon ke bentang habis ke custom ke culture bersenai ai. Kadon pada 6 schedule bersenai ke custom kecuali. Siapa culture kecuali. Kalau kucu similar ni. Kalau mau kucu kalau similar dia. Tapi ia senai juga ketekuk dari proa ai. Mereka ketika board district council kan ya ketua para 12A kebetulan kita masuk kami pergi dalam kami berpencenai isu yang kredit kepada menteri nomor 371 tak punya ST nomor itu baca menteri kasih ini menteri kasih di bawah mereka tuan kita menteri Bombay kasih kita dari mana 371 kita parti MLE Bombay kita di general seat kita di general seat Bombay tadi ST mereka pada district council ni kasih tadi tamangi cak kasih bagi dan bagi cik badan polisi council grand kasih batu tang ongkung sama orang itu taman pencinai dan kan aman isu yang bandriu batang ta ban beng katu ni kita di para kenang berkabur juga district council kadang untuk para 12A ngasu berbeng ini kenang berkabur juga district council dan kelan. Tapi di bagian district council bagi pencinai
bentuk sekian susu ikari kredit kepada Andrew. Kenang bagi cimen koi kalau mentah kecai Andrew berjungi, kumna kalian jung Kongres Parti ini kredit 371, ke 371A, ke 371G, haru G ini dia kredit kata, mereka bahakamat tu kalau pencenai, bentuk sekian susu ikari kredit kepada Andrew. Kenang bagi cimen koi, nama habot ke 371, himdon dia kita ki legislative, executive, judiciary. Dalam apa yang kita state, mereka berkemau dengan state, schedule, idon ni kita di executive, legislative, but judiciary. Kita nak sensya, kita nak tauan, kita nak bisa. Kita tak idon kita nak baklan, kita nak pencinaan kita lagi. Kita tak bersama orang masuk berklan judicial, kita kredit bandri. Nama dia kredit bandri bila pencinaan, bila amend judicial, nak pos. Kita kecil kam, kita tak bersama orang. Berpijit dengan ekonomi, beribet dengan bentuk komisi, ngelak ekle, penyesak, penyada, penek besar, lalu bersenciar tahu kecungi, kecingbat cungi, kendo kesiap, kecing penek besar, ikan mai meriam kecungi, di cloud kita, nama kene kene isu bah, habis dari kene kecut cungi benda, climate change begam, kecing kelah cungi swing mana berpor. Tunggu District Council kiri benar besar, iwat benar besar, kalau kita kenang bah, inyo ikamet pokok pertiak, kenang bah kapateng cuni ikan biang, dan cukup por, benar besar, ikerti kudus dur, kapagi longswa manswa kira ini, kengur kejan, nanti kecing her pateng, kecing yok pateng kecuni, nanti keriti kudus dur kolsyor, berseruai, apa dia kok kolsyor kiri berpenkan isu, bur kita, nomor pun dah saya kiri kecing long cuni. Agar kita teknologi, kecingwan juga kita teknologi, kecingwan juga social media, kecing pertubuh juga konsumer kecuni. Tentang iklan no, orang iklan aja. Iklan no, kita keriti kedustun. Dari hak kita cuci mentah, nilai penunrak awareness, link bagi digital platform, berapa haki digital platform pair. Kenal bagi kita keriti kedustun. Karyam kabel cuni, kekenkur kekincar cuni. Kalau kau niada, begitu. Jika kita kerjam tenaga kecuni, kita kerjam kasih, kita keriti kedustun. Pada tujuh opor, syawab berikut, ngano apa? Kamat tu, habis di kekian cuba bila policy council. Hadu mentangi, apa di pas ke an begini? Ilaka administration, ilaka ajar apply. Jadi bagi pihak apa cuba tu an, kapatai ini deketin Frank, deketin English, dengan semua orang. Wana pibit berjit dengan aku MCP, ngalai policy council bagi an baru kepala ni apa kaset juga Meghalaya ini berkelakasi. Kenapa bagi suatu kalau dia baru kilo syam, wat mentangi bagi berapa syam, wat kisah syam, segi kebetulan kita tanya suatu kita an kepatai kepercayaan. Tapi kenapa mungkin syai kilo rakyat kasih. Kata kedai kawin pelak berketil ya ketil kasih kecuni, berketil kursior kecuni. Tapi di ketil, kata ketil contribution ke cuma tentang mewah. Aku beli siapa baru kita tentang itu beli terakhir kenapa aku. Bila itu suci, kita pun berbor kemen kepoin bagian. Aku beli sipur, aku beli sejarah.